Во албанскиот град Корча се одржа тркалезна маса на која учествуваа представници на малцинствата во Албанија. Причината е последната одлука на Уставниот суд на Албанија со која се укинува правото на запишување на националноста и воедно според нив неуспешниот попис на населението. Укинувањето на правото на запишување на националноста, како и неуспешниот попис биле главни теми на тркалезната маса, каде присуствуваа представници на малцинствата во Албанија. Македонското, влашкото, грчкото и останатите малцинства во Албанија пред почетокот на пописот во октомври донеле одлука да го бойкотираат поради дискриминаторскиот закон за попис, кој предвидува казна од $1000 доколку попишаното лице се изјасни поинаку од она што е запишано во матичната евиденција. Според Едмон Темелко, председателот на Македонска алијанса за европски интеграција и градоначалник на општина Пустец, во Албанија од сите страни извира патриотизам и национализам. Сите актери од албанското општество, од власти и од опозицијата се во надпревар кој и колку да биде поголем националист, без да ја видат реалноста на албанското општество. Кој продорил të gjithë mjetet si të minimizojnë numrin dhe të drejtat e minoriteteve në Shqipëri. Kjo u demonstrua qartë në regjistrimin e fundit të popullsisë, kur ne reaguam për padrejtësinë që na ishte bërë me nenin 20 të ligjit për censusit, ku do penalizoheshin të gjithë ata minoritarë që do jepnin dëshmi të rem. Të nderuar pjesëmarrës, cila është dëshmia e reme? Këtë pyetje sa herë drejtonim, por nuk morëm asnjë përgjigje nga organet kompetente të regjistrimit, por përgjigjen na jepnin Aleanca Kuqezi dhe Partia PDI-u, duke në treguar regjistrat e gjendjes civile. Në qoftë se aty nuk ishin të regjistruar të tillë, atëre do kishte gjoba. Pretendimi ynë ishte se në ato regjistra nuk janë regjistruar të gjithë përfaqësuesit e minoriteteve, por vetëm një numër i vogël dhe ka minoritete që nuk janë njohur dhe nuk janë hedhur fare në regjistrat e gjendjes civile. Atëre ç'ndodhi? Jo vetëm që nuk u morën parasysh kërkesat tona, po tani kohët e fundit morëm edhe njoftimin se kombësia është shfrytëzuar nga gjendja civile. Në qenë ka jashtë kushtetuese. Kur ndërkohë kërkonim të kishin të drejtën e kombësisë dhe të deklarimit të përkatësisë etnike në regjistrat e gjendjes civile edhe përfaqësuesit e pakiceve që jetojnë jashtë zonave të njohura si minoritar nga sistemi i mëparshëm komunist. Темелко прашува како е можно за време на комунистичкиот систем на Емир Хоџа националноста да биде законска и да биде забележена во личните карти од тоа време, додека денеска во време на демократија била незаконска. Do të thënë, politika dhe shoqëria shqiptare akoma nuk na shikon dhe nuk na trajton si pjesë e tyre, si pasuri e shoqërisë shqiptare, por akoma ka stereotipe, ka një frikë që as vetë nuk e kuptojmë. Pra, nuk është e keqja e Shqipërisë në qoftë se numri i minoriteteve tregohet aq sa është, ose minoritetet do të kenë të gjithë të drejtat e tyre sipas standardeve ndërkombëtare. Përkundrazi, do jetë diçka pozitive, diçka më e mirë, sepse secili qytetar do ndihet i lirë dhe do të zhvillohet më mirë ashtu siç është. Kështu do të japë edhe një zhvillim më të mirë shoqërisë shqiptare dhe shtetit shqiptar në tërësi. Околу неуспешниот попис и новата неправда врз малцинствата остро реагирал и пратеникот Вангел Дуле од Партијата за човекови права, искажувајќи незадоволство од албанските власти и од меѓународните представници во Тирана, бидејќи останале глуви на апелите на малцинствата за диалог, соработки и комуникација. Инсистувам për vite të tëra. Bashkëpunuam me faktorin ndërkombëtar. Ishim të hapur në mënyrë të përsëritur. Ju drejtova ministrit përkatës, kryeministrit në parlament, thërisni përfaqësuesit e shoqatave të minoritetit. Shtrini dorën e bashkëpunimit. Nuk vjen e keqja nga dialogu, nuk vjen e keqja nga komunikimi, nuk vjen e keqja nga respektimi i standardeve për të drejtat e pjesëtarëve të minoritetit. Dhe shishurdhur në të gjitha rastet. Dhe arritëm në një regjistrim i cili jo vetëm që nuk zgjidhi probleme që ekzistonin në lidhje me të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve, po krijoi edhe probleme të reja. Според Васил Стериовски, директор на водоводот во Корча, формуларот со кој се направи пописот се смени неколку пати, посебно рубриката со прашањето за националноста за на крај, конечно до прашање да се поставува, на која етнокултурна група и припаѓат. Аси стати, аси рече, вие nuk e gjetën të domosdoshme të pranojnë
си Македонија, Србија, Кроација и Малите Зеи, ќе надидете пара доле на шеш проблеми, легитими и фалсификивите регистрими. На зонат гор, да го добър, региструя се карпасов инструкцион, ќе ќе дотареве тамосно параштроен пријател, цили групи етнокултурори паркисни, после на цилен ѓук зраси нешто ви. Курсе на ѓутете, формуларен предоставеше име ЛАПС, версија тим да се региструя се габој, нешто ви доти пренесови габиме. У реализуот констативе тона се цензуси до домали колохе, де внук до таје пастју реале, под структура етниката посетна Шипри. Поради ваквите неправди кои се нанесуваат на малцинствата, учесниците на тркалезната маса се договорија правдата да ја бараат во Страсбур.